kwiyegeranya wa muntu mubi aho wanatambira aho nakubabera itari ryanje ryose ntiwari ukwiye kugira imbabazi mugenzi wawe nk'uko nanjye nazikugirira mushirira mu gatoke nanjye n'ijwi ryanjye rwose ndakabwere nubuke Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu ari neze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera mutingana inshuti yanjye niyangirira nabi nzomwarire ngeze kangahe ngeze indwi Jose nkubwira ugeze indwi ariko ugeze inshuro indwi ubetangaho 70 icyo gituma ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabigije abantu biwe bajya mubona naba ariko bahari ubutunzi bw'umwami wagira mushire icegeranyo kandi aho umwami kwera agira dutume icegeranyo kasatunyarutse kugira ngo niyabidutuma umwami ariko aratelefona wagira bamushire icegeranyo aha ntihasigaye iminsi myinshi kwera mbega yimwe umuntu ariko aradutelefona wewe atugora turi mu kazi kenshi yo erega n'umwami mbe basha ndamwitaba ego mwitaba yoya yohava tubaza icegeranyo tutaraheze mwitabe ntagire ngo wamugaye none niyabitubaza uzaguca umushiriki ca ndamushira ibyo tumaze gutegura asha je ndabihebe oya ntubihebe reka shamba nze ndayishire hasi ahubwo nyarutse aca tumwitaba reka ndamwitabe mbona yagumye atubandanya kudutelefone aro nyakuba nimunyarukanira icegeranyo ego murakoze sawa tubona ko yagira dutume icegeranyo nyarutse twitinde dutera inkuru mushire shahu mushire ibyo tumaze kugira dutuma tumushira ibindi mu nyuma umwe mu bajeje ubutunzi bw'umwami yari ashira icegeranyo umwami ico bakoresheje umwaka wose none ageze ku irembo ry'umwami amahoro ugenzwa nama aheza ni icegeranyo umwami kuronde niba bajeje ubutunzi bakuzaniye icegeranyo genda ubabwire baza muze amahoro nyakubahwa amahoro yenda kuzaniye icegeranyo ego kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu winjije miliyoni kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa gatandatu winjije miliyoni 5 okay kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icenda winjije miliyoni 3 n'ibihumbi amajana 9 c'est bon kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri winjije miliyoni 5 n'ibihumbi amajana 8 umwaka wose winjije miliyoni 13 n'ibihumbi amajana 5 okay amarero nyakubahwa mwana hari umuntu aguheraniye taranto ibihumbi 10 turiko turamurondera yo genda mumurondeze mumunzanire sawa rero ukina akazi keza imana ikweza amen abo mbona nari bashiriye umwanya umuntu yaramuheraniye itaranto ibihumbi 10 yaririye itano ibihumbi 10 umwami abantu bakuronde ibana batanye umuntu yaguheraniye nibamuza nimuze
byose babarira nzakwishyura byose nibakugurisha n'umugore wawe n'abana bawe tukazajya uzonyishyura ibyanjye byose babarira nzakwishyura byose nibakugurishe n'umugore wawe n'abana bawe n'itongo ryawe ryose kugeza uzonyishyura imyenda yanjye yose babarira nzakwishyura byose sha genda nabiguhebeye byose urakoze wa muntu agiye anezerewe kubera umwami amuhebeye denariyo imukwema y'amahera n'itarantu dani ibyanjye byose Baya nzokwishyura byose. dani ibyanjye byose Baya nzokwishyura byose. oya ntibakujyane mu kazi Baya nzokwishyura byose. ntibakujyane mu kazi umuntu ameraniye idenariyo ijana Nibyo. Namuhedo. Nabisato yapo. munjyanire mu kazi sha nababaye ariko Luka umwami yamuhebeye idenari itarani ibihumbi 10 ariko agaca ababona uwo muheraniye idenari y'ijana gusa sha ndababaye kandi kuri ndababaye ntajya kubibwira umwami Icyo nicyo cyatumye mujyana mu ibohe. kuri nicyo cyatumye mujyana mu ibohero gusa tujya kubibwira umwami Sha naje ndababaye. Icyo nicyo ukunda ngo tujya kubibwira. ngenzwa n'amara Tujya kurondera umwami. ndamubwira abishikira ibwami barakurondera baze amahoro kibazo kiri muntu wahebera umwenda wose yahuye n'umuherani idenari y'ijana gusa cyamujyana mu yamufungishije amufitiye idenari y'ijana gusa genda mumunzanire Mama kutatirembu. reba ntagomba mpagaze Ngo nawe urakabona. ngenzwa n'amara Umwami yaradutumye umuntu. yabavuga ni ko wa mugenzi wawe wamufungishije aguherana idenari y'ijana gusa nibyo ya wa muntu mubi aho wanatambira aho nakubebera ideni ryanjye ryose ntiwari ukwiye kugira imbabazi mugenzi wawe nuko nanjye nazikugirira mushirira mu gato mugenzi nanjye nishyuye ibyanjye byose ntazamwere nububwe maze yesu abwira abigishwa ati na data wo mu ijuru niko azobagirira nimutaharirana ngo umuntu wese aharire mugenzi we bivuye mu mutima shengero ry'imana icyo twateguriwe garukiye ngaho urabona yuko umuntu atagira imbabazi nawe natazigiriye natwe dukwiye kugira imbabazi bivuye mu mutima kuko na data wo mu ijuru natwe yazitugiriye murakoze imbabazi umukiza nizo zatumye twemerwa imbabazi umukiza nizo zatumye twemerwa none natwe dutanga imbabazi kandi bivuye mu mutima none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima imbabazi umukiza zidatumye twemerwa imbabazi umukiza zidatumye twemerwa none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima imbabazi
zatumye twemerwa imbabazi z'umukiza nizo zatumye twemerwa none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima imbabazi z'umukiza nizo zatumye twemerwa imbabazi z'umukiza nizo zatumye twemerwa none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima none natwe tugira imbabazi kandi bivuye mu mutima.
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera